Yentini Ghana for or Sembi Eka Chemo, we are Munimasumay, Briar Dimo Enchimo, Baba Somo. And some ne bika hon afufro bebre noa ena ewie yatena se ayebekin kan seprem to brekase bo ede amamumidin ede adwoa asare ewie imene Ohine ire mame ekua yeboa esia mabronya ena afi triple emai ejapia apam dada Afi abusuan nsam no nesra na basa yanyebire na yentutu mfama yefiri ase de yefiri na imoso adwumaku no wonu maboboa no na sade wo mayese enya de a wombema wani akọ nwumam sade be na ebi mfiri wo mawura na wo mayi nso fama gudi a yetu amfamra kwanso wo betwa abahwe ano yensu wansu ani bete na fe kwaye a obo ade de domoye no ebesan so afa ne tempa afrenti wo mo no se wo mo namu ani na santima mu no wo mo kokopie ewo Bekwai municipality ye no edwunase ene na afa mekire amanse central ho na excavator wo munya bi panchi soi pa bra eba se wo mukobo pini ho no wo mu edi hu dwuma no enya tese yese nkrofo na ebo ene excavator no de ebema atimi aye adwuma na wo matu na wo mapeba bi de akwa lata enti wo mu ba na na se we de akura enya adwuma asa ye ka to ne si wo wom brechi ya ya sa de adekoro na behjem na eye adwuma nti eba sa wom nso kopie ho no wom anya anokwa ene se yese asa ekura no wom ma woti bibi kakra ti etwaja to bi no mu enam so ama ba bi te se revolfe na pempem ho de ene wom efa ho pa atuo nso wom sesa bi enam sa ya so ama wom de atoso se ene se atuo ne mmoba bibi cartridges de edi ku jata no ne asone nyina no na ebi ka ho a ehonso no yebeka sankaja ye gudie na wo mutuo na saatuo na ekeka ho ne kyesa abonofosem ekoso na amosofo se sade galamse no wo munya ayo no wonom nso nya wo mo konoko wo mbeko akwa kosi ase kopemse wo bibia ne ho wosa ahomanum no wo beyi ne ho afirim na afi emra kwan so fo magudie tuo ya emfa nsunsuanso bone emra ati asefo ati asase ne so ensuo no ani betie na kwaye no nso ebefa ne tempa afira eno nti na womani abra womunamu ntu de hye wo mu a tunufo se wompa de foforo nyo ente sa womo ba womba Mampenyi John Dramani Mahama gonja ni de hyenkronkron ya woti jata wo maso preso wedie wakasa wa brana enhyiamudie bi efa amampanyimfo enso eho ekoso ewo Addis Ababa ye no ewo South Africa na usua na kyese ni nyina mu no mpanyimfo ekasa no ena dodo na esi gina ye edema Ghana de nsusu yenso ema ewiase nyina da kwan ye ebefa so na ye nyina da ye ni so ade hunu si ebeye na mpanyimfo ntitu watimi atwe yedie ede abra aboboa no ewo adehye ntem no wonsa atimi aka no ena Ghana mampanyi John Dramani Mahama ejina simpie ni apaso eje akasemu bra wo kasa ne nsam dodo na ena wode to dwane mom wo kyerese bre bia etwemu abakosemu no hwe bi brem asenu mu a eniema bi wo ho a enkakasapa emfa ye ho ebi ni enkoasom ya abrofo no ebefa ye nananom enomum ede omukoye ekoye enkuru tudwuma no kyerese wo asefo no enese beya ye nyina da ye betimi atena ewo jojo kwa asonte no ebehia ede ama mampanyifo enyina se obehwe no wa patentene ne ede ama safo no na afenso chopa bi wo ho a wo munyina nhwe no mo fa masankofo na sefo no se beya ba koye odo ene enkankro ya ni titira bi brem asenum no ye hwehwe no yensa atimi aka yenkonkotie John Dramani Mahama na no de sembia eto dwane bi National Reparations Commissions, advanced continental legal frameworks on cultural, economic and financial reparation, and other measures. Reparatory justice will not be handed over to us like political independence. It must be asserted, it must be pursued, and secured through determination and unity. The decision to adopt a decade of reparations marks a strategic shift from a time-bound observance to a sustained global commitment. Mr. Chairman, the draft UN resolution titled Declaration of the Trafficking on enslaved Africans and radicalized racial chattel enslavement of Africans as a greater crime against humanity is going to be moved by Ghana on the floor of the General Assembly on March 25th this year.
Ye nyina ye tie sompa Ethiopia kropon Addis Ababa mu ena enhyiamudie 39th Assembly of Heads of State and Government of the African Union ena eno ekoso a Ghana mampanyin Yewra John Dramani Mahama wodne ni kiremu ewo ho a wode nsemi atuja. Arokosemu abeto dwa ene se owura bi a wadi mfihia no aduoson edin a ebaye ene kwasi nkansa wato nanom ewo ensiedo wo eja bi a eto 2 bedroom efie bi mu ewo seshi adwoafua ya eno no ewo atoye atifi mantam no emu anopayi a ena sa arokosem no esiye na odumja adwumakuo no Ghana National Fire Service for ena edekoto abefo nkrato bia wo mu Facebook page esuo bie na wo mu ekiremu se 2 bedroom na eja no eto mu no na kitchen ba konso eka ho na odumja adwumakuofo no kopie mu wo honom no wo mu kiremu se na nsuo kura asase totototo wo honom nso wo mu anhwe se ebia nsuo no ntin wo mu fa mu saa sanse eja no de babia na efiri ne se de na brabrabra no na ano odin ye pa na wo mu timi bommodin eye adwuma no se de beye eja no entrentre enko efia hodo no aka na mprempren ya ye kasa de empanifo ekiremu se de de oja hyehye na eba yankasa no afei na wo mu ye nhwehwemu na wo mu de ye ho amanebo ababeto abontene na wo mu se wo mu nam saa akonya isu ka kire wo manfo nyina se de ye friend of fire safety measures nhyehyye ya bia wo ofie wo wadwuma mu ba bia betimi atrigger eja hyehye bia na esa wo hwe wo ho yie na wo ya hwe yie wo ho nti true pan so se bia wo mfie no akọ animu anasa wo ye nipa bia wadi demo a eya entime ben bia soke ni eja niema bia tete saa na ben wo mbesrada Sesa niema no omanfo ema no enye asemhia na wo se wo da so a eye nhwehwemu ewo saa eja hyehye ya eto 2 bedroom efie ni mu ewo sehwe ho na ebre ya esem no se wo mu hunu a eho amane bonso no wo mo de beba beto abontina na mo bia wo mu ebetu de afiri honom so no wo matoa so aye ne saa pepepe ene yefiri sehwe adwofu a abusua ye de kai na beko kai no nso sabio se adrafo ne nteka esika so mfa ho se nema bo akofo mo a na ne kro na ya pa wo kwantu nanso na kwantu na ye bibie ho neno na wono ma etonton cars ne bie wo mo nkabo muko mekire Automobile Dealers Union of Ghana adugufo no wo makasa na eno na pani a oda wo ma no ye Eric Kwakubu aten be chese wo mo de emfa ho ene se de ebinom se enema bo no wo mo te so enyeye esanse bo a wo mo de kokofa baae no wo munya ntonwe wo mo etonton cars de se dollar na ba fom COVID-19 levy so wo mo ye afiri so enti o hamu nche mu dunum wo mo atwa de afiri so na empani ampa ya ne nuane ampa se ye no kura na se ubese eye krata so nsem no ye ne yewra Eric Kwakubu aten ne nkomo musa se asemi enamon krata so na sa na tie bra obeduru wo mo abobo ano ana yewra aboate wote yanka so mpadu mienu kase eboni ma hai Yo, akra mejoso. Jo, na adugufo mabubu anu boko de. Yes, na abdemo bibia boko ta wo no. Ye dem yase. Ene na ye. Mo se kai motetete so. Moteso asan na mote na ka be na moteso na agya ye hu ba bia ye fa etaku ne yesempo a ye de ani kire. Yo, ma menkina akunya so na menkire wotie favi. Na menka se ne kre. Ka ne bo no ya to so 15%. Kana me se Yega yedi no isika sembe brina no ekoye se ton cars ni bia efisana de $1 na bia kraka ne bia ba ebedu a semaso no ye de dollar na work di ni mayen system a obi antime nsesa no nti sa dollar no was 15 and 17 cedis embre bia ban bi twa mo de kodu ye no ene ma ka ebo peja pa because duty no was rock na pempre ya yekete ya duty no ene dollar no aba from duty so baba from until last year ene ye catch Ghana for say yes, Romo. You was stock egugo until a dollar no so etiba from no. And yes stable. And no one city official or 50 pesos official. Until you release trouble they say a buying share not $1 no could gina but for MI and dia. You bet my plan be about it. Me ashe me duty no. Me bonus ako from no. Ghana ni an so peka ni bia to no when you benefit no. Amba you read December model component so you na say dollar no. Ebeko nanim ifri say Edu December, a year the Brina Pestica dollar, educo, manoni cotonama, a quacanyama. But you be $1 November, no, then somewhere
13 cities, 12 cities. But you would December, not chairman, the 10 cities. And I agree, then you have to by March this year. Lanka, you to me, the SOMPA to the Yashadi, you go with me. And they have to force a so-called parliament, or the cook can say, and you covered levy, no, abolish it, if you let us say SOMPA. It's this January, and I selected John Dramani Mohammed. About Montaigne, a press conference, say, a car, a levy, a cover levy, that's all. Well, yes, you want, if you're sharing your money, dollar dinner, cover levy, so I yes, you want. And I said, boy, I Ghana did it for. It's Ghana. It's the four cars and about cars are. You cool about time members, importers, any garage owners, say, now can you tibom say, the bay analysis and action. You go back, you will the old stock away now, about 70%, you go. And 20% in I can acquire stock all across the country. Into your winning, who is there? And yet, currently, dollar and good enough from October. November, December, dollar about 50% of our cars and new cars are what is terminal. And the January so you be cover levy free home. And it's you only say, say, what the Amazon of what of war motor cars in Yam as well. And then a bay manai. And she share a dollar stabilize, and we send a woman duty no about for no. The Bamagana for 10%. If we can't be on the total. And as also share a covered levy na a year free one so. And a calculating for so in your near Magana for a top for also 5%. It is also more. Where you 5 covered, I abolish it. Where we share a dollar stabilize and also 10%. It took up my 50%. And in 50%, a percentage. Ama hema epeka to say, and none of the I can say, Gragala be our condo. The woman talk us on roadside that. And yet garage proper, or moment can you go? You could near one my work garage, I have defense walla, or company deem of. Ah, if you say a could be enterprise, Okoma, maybe Australia you are transferring 50% on age across the country, a members via only garage. No car, not on cars, no, or 50% no, about from Saudi Magana for. Mo Ghana for say ya nam wase papa ne anamon papa mo tudiama. Na sa no cars na eba no. Eye de ho pass ne ye pa bia aboso kan ye ko ya ye benya ana ye de wo pa ho asem be ye de ni bia cardless no esrobia ne car of otraba nti ye wo ma tra Korean cars ye wo ma tra American cars Canadian cars any Dubai if it is a vet any morning if you come to ne sa Foxy Toyota Foxy ni na no and you say November December what they call no between 150 and 155, they meet. And now you can say with 140,000 Ghana to 145,000 Ghana to who bring up ASR book the media talk. And I would shame so it's a rich. One of the idea no. I have today and 4 blocks no. 4 blocks in the same near tono 120,000 Ghana cities. And now you can say 4 blocks no 50% I cannot. It took with about 95,000, 90,000 the media talk. I have 3 blocks no so no. Near tono between 85. Any 80, and now 50% na cano. Into being be 65 to 70,000. Oko garage, na mo car na boy freedom of association. Maybe any planning kayo. Into another domain against a car now or yato so na mfano. Na ha ko different garage. I know no one or two cars. At the so about to buy or baby show or bega say main 9 ye. O from we know about Usman papa or ne baba grandma na yi. Chanson e to ye try yi no. Obi o wa ready secretary answer. And directive for either to this one, so be comply with it. And she ono kitweden so be dey when you dey dem. Enti ni asem da wono no. Mo eja bo aten ye be de wase pa fufuro bi ye be twetwen aso no ye be bo opunu ni enim se ye bo mu nso abehini yen. Matimi ya be ma se da wase with people. Ono ne pani a wada Automobile Dealers Union of Ghana ADWOA no. Yewura Eric Kwakubu aten ne ncha ne ye ko ya wasi so akire ampa sese kai no eso ate ohamu nche mudunum. Na ye ro sem foforo mu no na no mementa na eyadofo nyina da
St. Valentine Environment no wose yenkyere do emfama yenuanom ene afofrofo na bra na adofo ani age na wonom ebo nsiri hehe na ebinom soso edi won ho enkomo no na ebrekro na adwadifo no binom a obuye Ghanafo ya entosi hu dwadie na wodi a wodi bi firi o my Ghana masenom edu omani kyeremu ewo Burkina Faso no wo mo so akwakodi nsenseme ewo amomoyofo bi ensem ewo Burkina Faso mpatam ho na eneye kase ya Interior Ministry mistre asoye ya wonom enehwe amanyo eso yewura asanwase mrahwebedwane na wono so ebutu ho se mansoafo yewura Muntaka Mubarak Mohammed wode krata babonten amanensa no sensaye ena ehya ya SOMPA kase ya so yensa ka bia emu amane bonyina ne se asem no asini de eyade a eha adwen pa na wo hwe Ghanafo adwadifo senia eye bibrem ha se no obi awo ho kwan so obetimi akodi dwa ewo ne yonko man so wabra kwansidie bia ni kwan se twintwa na mu anase egene nsabemu na wonum edru eye title empotem ho baabi ewo Burkina Faso ho na wo kire se terrorist fo yibi wonum ahye wonum wote sa asrafo na so mo ye nipa bonfo ya jese o might se huruye ya jese moja empa wonum timu da no ekoto hye Ghanafo adwadifo yi so na yero Muntaka Mohammed kire se de jawane ye dia so asem no ebeto dwa no wontena se enka ne nsa emfa hye ne demre fam woni asoye ya no ewo Ghana ahase num na afenso no Ghana asoye kese ya no so ewo Burkina Faso bambo ejina tuku ahodo ni nyina da ato kese ya sabre kese de nkomotwetwe pa na ekoso ni nyina da ne se obesi hu brekutira asem na aba no no apa no pomasi bre Ghana ni ben na na ka ho asemesi anaso obenten wo firi hefa na no omudodo nso so eyesen na chese wonum nyina eho nsem no wonsa ka no ho ba bia enema bekwa akosie na etimi aboa ama Ghana enema na yetete ene ensem a yetete efa yadwadifo no ho no de asi ase bia no omahu ede ho amanebo ede amayento omusi enum so emfa entwen ope ebra ya emu ese no edru ho a wonom behwe na wonom etimi ede ho amanebo ede abraye wesei yewura Muntaka Mubarak Mohammed ene ode ensem wesei etu edwa na ewo nsem kro ya ho no yamanebo ne ya wono eto nkra ewo asante mantem de mayen bawa bedu wone adwadifo no binom ya wonom so edi entosi hu dwa ewo asante mantem kro pokumase mu akwatwetwe enkomo na wachese hu boa eni suro pa de sesei edwale wonom pa yentie wonsem no ebimra nipa ewu na bro 7 enye 7 omo guru sa de esi we Burkina yesi kwan se obi ankode a ene Ghana gi 13 tomatoes le be de bi ma eya semo na apam ka se ne entosi bo ba ba yedin ya behwe ne yakopa bi de egu ho na niema nso so anhye da anyere yeso wei eya arahosem a adwadifo ya wodi ntosi hu dwa ya wo my Ghana mu ase no my Ghana de hye wodi wani achem Burkina Faso track bi na wonum team na terrorist mekire amomoyofo yi bi wo mkoto hye wo so no chese nipa be senso korampo ene ekire na afim yewura Muntaka se wo behwe na enkyeremu bi ewo ho ene hwehwemu bi ano wa mayensa ka ne enso yetimi adane ekire e de amamo ye to prem to brekase bono so ewo ensemfoforo emu opanyine pa woda National Entrepreneurship and Innovation Program say Chief Executive Officer Owura Eric J. Esquire na wode ye chopa ejina banyanimu amakoko akuafo say enanu ada wom nka bi nhemu na aban say producer price na nkakane no woton no 3625 Ghana cedis na aban ehwan so ya sesi abag ba ko no womoto no 2587 Ghana cedis na wokyeremu se wabra ban ede saa enkaeboyi ebeto montene so no eyade se kokko akuafo no wo makasa hu yie pa echem se anya bi krasa ban no entimi ntubuo ne mu mane nkosoro a anka babiegia no enkoso a enyina ho na se womba betu su hui saade eyade bi hadwene kamia kwa se kokko akuafo no sabe yemfa wo monye hwe ewo omaimu a na ebi kura kire se de nemesi fe kono sa ban toto niema ene wo mo sa asen wo medane de amagalamsi fo nsan se ho na sika na ho na wo mo ade atugodu no wo manya sika kese sa aban entimi manfa so papa bi ema kokko adwuma no a wo mo ye ne mu a eno na Owura Eric J. Esquire ede atudwa se wo mo nimsa na mo ya aban no atu no emu oya nemu me yade a esese wo mo ye enye se bia boapayo se aban no aseda no wotu na mo bi eti sabat eyade bia hu hia se wo mutu sa na mo se de be ya wo betimi adandan ne mani e bia sese na ne mu be ye den de enso se wo betimi anya abotere kakra wo mo giri se ekọ anim no eniema ebetimi asesa
asem no ba no ena na na me comments me di kan pass here although say enkofo attack me ne de keka ho de but osha we hu position on this matter and no you then I buy but before ansana be ba no kra no ye mu bi mu na ye nim say decision aban no de beto abonti the esi no enye obi ade although say ebiana no information ansana e ba abonti de but na enye decision na ede because me no ka say kukuafu it affect ye ba okọ me krom suma nkra me na na ba ko friend job emre bi atwam ko na me na intimate kuku be $1,000 nti bi emfa ne se kuku no kra na ewu I want to cross over $100 so we are highly affected me mama ankasa o me marry she's a kuku farmer my family almost 90% omi na farmers so decision na aba no we are highly affected nti enye se bi a eja me wa ban nti aban e the decision na eba e be ha kuafo a enkan e kan yina a very painful decision of course. Way a Chief Executive Officer with the National Entrepreneurship and Innovation Program, Ejumakuno Ano Ora Eric J. Esquire. Jama ya faho ena wofi bono mantemu na abusua ye Kwabere East constituency NPP chairman wo ho ena wono nso akosra kokko akuafo bi na wonde asama wode to so no wo chese kafra wo ho enkumkuro ndi se ye kaje yikase ena wo mu nyina ye akuafo de esi ye no akuafo nkafra eno no emma de yawa wo motie no entimi nko enti aban sa nyere ho mienu na sempo ebo na adwoa peso wo mode ma no kura na obesan de ama wo mo a anya hwe na akuafo akoma ebeto wonyem. Over the years, Kwabere East nananom opinion leaders any asofo mpanifo ne mpanifo akabie wo mo mamu hold the constituency ya asa galamsey ne ebi maha. We've done very well. And yes, you go to Kwabere ha o ye wo bi pa. Nanso ye nim nsunsanso galamsey ne de ba. Ye ba fu mo mu nso wo do bebre. Ani kama. Ye nim nsunsanso eti ya hold se be ye bi makroma. Nanso tie ye na mameko asemo mo kan ya. O ma hu se o mampani mahama prioritize galamsey si kokko to ekoyebi eto mo so do mo fuo no ekoyebi ye guso po ma chew se ufa manse mabufu a bebre kru ye kodi o mampani na ban achi abese Kwabere asase ne nsuwa ye guso no mo kasa na mom kasa no enkoso ba bia se kwani da so da pa no pa no wa nya aduane ye ni a obakutu eti mesrem galamsey de Kwabere nkiyempo na so na makuafo ni nyina asema mo ka kire me ne se o mo so beton mo kokofu no mo da kwa galamsey ni bi because say o mampani ama o ma hu se we galamsey na wunya sika ese kokofu no ye se de aba no yes akuafo no ne esraban yes mampani he should rescind the decision no mo san kodem who dey so untimi ntumu mpagya nkosoro ba bia Cote d'Ivoire ban gina no onfa nyina hona eno Kwabere East ho NPP chairman ora Fred Ajima Mensa ena wokosra akuafo a wode saa asemi eto so na wi akuafo no nso kan bi enti galamsey de ya nso so kura se wo mo entwa kokko ogunfa nkonko ye galamsey esanse ye ne galamsey scholarship wo ho ena sikanu ya ne nyina kokko ena was scholarship ntia ne de ebehia na akuafo ne de wo mo how to ba bedu anim yaton kokko na de galamsey de ye betia ne se wo se wati kokko no eso emra o mampani akufuado edia wodi tu moma ye de ka makura se wate so kura anka o mampani de ne de anka won fama ye o mampani dada akufuado de ne anka won fama ye no kura wasase ni nyina firi so ya say school kura me makwa ne ye ko school a wo mo jiska enti say ha me pa ha me enti o mampani so say wate kokko no so a ye de ya mpere ene won ti adwuma ye fo nyina akatua so wo mo no o mo wo parliament wo no won ti obi akatua so enya sa no de enya ye say ye be pere nya sa ye kokko no ye de be magalamsey fo na wo mo abeto asase na ma ye ni kokko no ne anya bi a ayaka ene anhweye wombeto asase na magalamsey fo eba se ya na de wono nso wo galamsey no ho no waka preku ase no bi asa wutwa no po asa wo ne nanum wo se wo pa kafe enti na wo mo nso ani age na nso nya de a ye betu mofo se momfa magalamsey se tie bia da asabo a enima be yi Yatu asem no so ede amamodia na yeremu ewo MPP wosono kokroko amanyoko ni mu na enipa ya de a wosaye ye onyankopon krampon sisi ade nyina mu no yemfa aseda emfa emma no nam sayo so ama amanyoko no enrada wonum nyina da eboremu ewo University of Professional Studies Accra Hasenom ede na
Chenchenche pa ekoma obo ade no ewo nhweso pa ene ne pa hodo ya wode adom eye amanyoko no efri bre ya wonom so efri aban mu na wo kire se bra na wonom kɔ promise ne kora no wo hwe ni panum ya wo san wo hwene so yi wanim ene wachi tafo sane na campaign mu nsensem kasatwitwe ni ade wom ni nyina no wodonfo no ema bibia ekoso ewo dwoye mu Neno ena eye mampenya be de chire dada Dr. Mahmoud Baumia ya mpempe wono ena executive fraka ede ama amanyoko no ejira simpie so ede aseda ama ekitafo ene amanyoko no ema wasa koto esre wo so kura ne nsem kura na yechede ne asrewa wo kotokoto wo manimu onu awia ni nyina ne se wonom ensom se beya ade biada wo bidia ye wo ya ehye wo bo enantitwitwa kasatwitwe biada ekoso ewo campaign time no wonom nyina enfo ne nyina egu wo machi na wonom empim komonom se beya wo betimi ahyehye wo ho ede ama dache no eye 2028 abato ne mu yenkonkotie Dr. Baumia ensem wo de tu dwa no sene na esitie. On this day, as we celebrate and give thanks together, I want to ask all of us from the bottom of my heart to forgive each other for some of the unpalatable things we may have said against one another during this election cycle. I have been encouraged by the efforts I have seen many of you make to reach out to your brothers and sisters after the election. And though I know the exercise of healing isn't completed yet, I believe we have started well, and I commend all patriots for the steps taken so far. I would like to, at this juncture, also thank all church leaders. Wey aya Dr. Baumia nenumu aseme no chese Colossians 3:13 afei aya Ephesians 4:32 Matthew asempa kran so kan bi wo Matthew 6:14 and 15 ni se yemfa yen ho ebone enchese de Christ nso e de yemfo so eche ye nti no obia ma de atwam no entwam abofuno we no se wo fiwi a bibia nse ne akire biem ne kasa no wasa to aso e de bi ekoma ekuo no mase wonya adwumaden wonya adwumaso se be ya enkunimdie abotire ya wani edi akire e wo 2028 no no wo betimi eduro wa bra wonsa esomo. As a family, we have more that binds us together than what we differ on. What we have to do is to deepen our concentration on what we have in common and put less emphasis on what we differ on. The road ahead will demand discipline, sacrifice, and hard work. Victory in 2028 will not be gifted to us. It must be earned, constituency by constituency. Household. Na enu echi no dwumedie na se no enipa pepia nkoma eninti ne atwetwe wuro wona yeso mabodje semuto adonko yeye wo mamamuo ene amanyosem ni titru MPP amanyoko no duduo na no wode wani monyam ekota dwumedie no achi neno ena wode wani kiremu ewo mrahwebedwemu adom komando ba no deni ya brekro na wasaye efutu mrahwebedwani yewura Alexander Afenyo Markin wono so kasaye ni nyina ne se wase amanyoko ni ma no ma wonum enhwe akom ho ema wontimpo se banyifo ahodo ye binum ye MPP fo aban ye NDC aban ba ye wo chichiri wonom iyokofo edi wonom so sa ene ade no wase wo munyina pinti no mo konkoden na eba sedien na la enkunimdie ni de ebekoso ede amomo ewo 2028 ni mo. Colleagues, they will try and divide us and come with all manner of arrest. Every now and then, when their back is against the wall, they will come out with arrest. Please, we are politicians, chua and yabone. Yenjira pinting chair Dr. Baumiechi and win power 2028. Don't let them intimidate you with arrest. SOMPA Yafa aniha hane enchiremu ewa Prince Mefie we say ayeyewura monyamfo Alexander Afenyo Markin edom kumano bano deni ewa mrahwebedwem. SOMPA 106.5 FM Accra so enie yetoa ensem no so amanyosem ni mu an yeda so ejina NDC amanyoko no dwamtirani eye Owura Johnson esiedunketia na ye kasai wode aproba kopie mu ewo twifu atimokwa abato empeso so ewo emfimfim mantemu na ne nyina no eka ne thank you to ya eni afeni akirenie chairman dasoa ennam ne namu na wo kire se
omanfo a ewon pesoa no so wo hye adwumaden ya wo ye ya afimpinu eni aduonu nan campaign no emu a NDC amanyekuo no wo mani asopa na wo kiremu se wo bia enso enye den ya wo mo adwumaden a wo ye no eso aketuapa wo mo ebenya na general enkasa yemu no ene wode ato dwa se amanyekuo NDC no onkabom eye ade baako a wo mu ntimi enkonya enti se NDC ya enne wo kire se Ghana fo abagye so na wo magye atum no bekoso a ayamanyekuo papa na yakono de a ene agye se enkabom no wo mokoso a ema ne yadwuma yentie nsɛm a wode to dwa ne bi ade any problem bia if we say o kai ni pa no kai NDC for also change party for bia na babia yebedin kubono let's say if you NDC for no maintain one say ebeto intamwa na fancy we ba ko dia ene emfa we dia ene emfa enunti yebesremo enkabo when they go 2024 elections now, what we do kulimdo. Number model na montua na ebasa yemi kubu ewo kifo antimokwa constituency. Na antibeda se me ba beda mose. Oya de na no ye ba bia no bompa ye maye. Ene ya yekotie sesie eye Johnson esie dunketia wono ene dwamtrani ema NDC amanyuku no General Chairman no se kwade hye abusua ye to akase no so live Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra oba na abehwebia wonkoma hwe no wache na nua nso anya bi sabre kro na nso okwa na do kokuru muti na kyen ene like no na ye National Communication Authority wono mabobo no NCA wo mo na aka se sane telcos no ye wo madwuma e wo man yi mu no enya de wo betimi aye ni sare biara fa wo ho adie na wo mode ho nkyere no aba ba kyere timamufo na 2024 ho wo mani bre pa eyiri mu a nenso wo munya ntenai wo mugusuwa ekoso na enira krata wo mode ba abonten ena wo mo kyese we metropolitan bia municipal ne district assemblies ni nyina wo mo nsom se emra no betimi aye adwuma na aye ne yie de wo mo kan se data abeto enye se wato data no na wo pese oye bibia ebetwa no ho saa nso na still ana ete network enye da bi wo mo nsoso so ebio wo pese odi nkomo wo fro bi wo gina wo nchen kura na ya kan cho say the number you have done cannot be rich eno so wo mo mpesa ade ne bi ntie na wo bese obi ayere no ho kan cho say cannot be rich the on table of kura be ka say wo pa cho say wonye yida eno achi no yi eno nso to nchen a eho kura no nyina chiri yese wodi nkomo emu betie na abeti ne yie ne mo nkonko ye twitwitwi eno nso mpanimfo ani abre pa se wo mo a esan wo hwene so se wo mbeduma aboa ama yetimi edi nkuta ho yie ewo ye mpotamu no wo mo hwe se sansam a wabobo so ebia no obi ankonkote ntom na wo betimi aye ne yie na eba ne sanso a ebe matemamufo dwumadi a wo mpese wo mu die no etimi akọwa no wa no na de wanya ne de yie no enye se kwa emra wo ho emra no enne bedi ya fan nyina eka ho Afeyenremu ewo komenda edna egwafo abremu ekropon no emu na ebusua panyi kwankyerefo ya wono eneda apomuden so wo ho no eye Martin Sumani Danko wono so ede amanebo eye kokobo nsem ede ma ankrenkre nwumekuo ena afenso no wono mu a eba empontudwuma ne adansie ho de na ankrenkre no private sectors no wono me developers wo mu no se wonhwe se beya empotam wono ensase ahodo ya wode adom apomuden asoeye anase adwumekuo ahodo se woni wondwuma no ya wono eye mo prendopredo no wobetimi abo wo ho kokode afiri wonya sade a wo se wontena se ema wontwa fofofo atiko emfa mewura wonom anim na wobehwe se beya sane ema no a ekoso wonsa se yankofo bi ejeje echinchi wonsa ede aye won dia no wobetimi asan age wonom ede yentie ye Martin nsem
Another thing facing us is the land encroachment. Almost all of our city lands have been encroached upon. If we go to Ankafo Enclave, which houses the Ankafo Psychiatric Hospital, Ankafo Leprosy and General Hospital, Ankafo Nursing Clinic, all the lands is being encroached upon. It's like I'm serious. They are just coming there to take it. So we are calling on government to help us scale it, because you never can tell. Future plans for expansion will be hindered if this land is taken by the people. If you go to KC, the same thing. All of our city lands have been encroached upon, which is not good. It's going to affect our future plans. So we plead with the traditional authorities together with the assembly to help us secure these lands for future use. Penny ya yeti nenke wano eni penny kwantrefo ya wano eda eya pomuden aso ya no e recommended na yegwafo abrem kropon mu na eno echi no Yewura Martin kasa no echi no na wodwani echire mu ewo eye nkro bi te se Elmina eni enkroto ahodo ya aka no a eno so echire se sa eniema wese na bi eya de a ekoso polyclinic ahodo abanya sabia ahodo eni facilities ahodo ye bo apomuden ho nsem no eya de nipa bi echinchim penyufo nsa age ede everyone sem enam sa yoso mrahebedwane ya wono ewo empotem Yewura Samuel Atamils wono so ekasa kakra yentie ekitaye nsem bia woka ede bo ampanyufo no. So, healthcare people, I'm with you. I will do the best that I can to make sure we provide healthcare. And our big polyclinic over here, we need to build it to the level where people don't have to go to Interbetter. Because those who pay with NHIS card, they go and pay over there whilst we have a facility that we can use. And then they will pay, NHIS will pay us. But you can have all these facilities. Those who make these facilities work are the healthcare workers, our nurses and our doctors. I know you sacrifice a lot for us, and I need to let you know that we appreciate it very much. Anudi semya etwegu ye eye onmonya for Samuel Atamils wono ena ye no hyebedwane ye wogire mu de ma adehia wonom ewo commander edina egwafo abrem abato mpesua so. Ye frisa ensem no emu na ya hye amane foforo Bishop ya oda Catholic Diocese ano ewusunyan eye Most Reverend Matthew Akwesi Jemfi na wochiremu ese asafo no so ewo chefa ya womo esese womo danwedi ewo apomuden ho nsem emu enti healthcare services aye kase obi besori anopa na wobetumi akwa ya sabia na wakwaje ya rehwe papa obu honom kora woda honom ne ho ato no bibia nso akasika kakra wobetua se ne bills na yayi amana kofie sa ne mani nyina na akwakwaye wo haw enunti ena empepi no wo mo nso se asafo no wo mutu anamo bia etesa kokko nyaresabia hodo hye emoa wo mo so ebetimi adane akire ede aboa na wode nsem we nyina etudwa wabra na wo mu edi World Day of Sickle Cell Celebration, a World Day of the Sick celebration. And our friends who is adane edisi honomwa. Womo ekopa 40-bed capacity ward bi ano ewo St. Matthew Catholic Hospital. Ya enono ewo ampem kromwa. Ni nyina ewo doma East Mensinu emu ewo bono epu emantemu. Na sa dwumadie no ase ena Reverend Matthew Akwesi Jemfi edisa ensemi etuja. Biside bibenya wa na efiri yade nti okono so na oka se ye hu de aye ode amaye nti yenye sa amfa maye nuano nti ono ntiri ma asore no eye se ayaresa edwumadi na Jesus ye betoa so nti kwana ye fa so toa so ne se ye be ma ayaresa bia oni ayaresa edwumadi abene nipa nyina na Jesus na humobro etima abene nipa bibiribia nti ma yesisi ayaresa bia nti de Jesus ka no ebine ye na kronkron populio a otosudu na afi wore ye di ayarefo beda na ye nkasa asem se Samaria ni bi na ohun se babubo Jew ni bi da ho a bi ni be hu na ne be de ba atwam be mfa no ho ba nye de Jesus ka se ayaye nyo no na mum Samaria ni a oye ne tamfo oduru ho no onya ahumabro hu se nyonko nipa ne da ho yi nti no osane firi ne pongo so ode ngugugu ni kurom na ode ne kwa yare sabia na oka kire be se hu sane yade me konemba kabia de aba akire no mesane aye nti de ye na konkon popo kan se eba ayare sabia na ayare sa ye nhia sa be ma no de. Most Reverend Matthew Akwesi Jemfi wono ena eye bishopa
woda Catholic Diocese no ano ewo sunyan ena yete ne nkan na dwumadie no ase no mrahye bedwani ya wogina mu edema omanfo wodoma East abato empeso so nunyamfo Rahel Owusu a wono nso ekopie mu wo ho no wono nso de kakra eta echi Juma obesu nipa nyina so bitisa akwan bitisa school adan bitisa yare sabia ni nyina na ahyase na de bika eya akwan na be yi ni nyina ni se fukwa na do na ye ni kire se ni yakọ akwan ye ni nyina be be yi na mu be ba muti ya ba die ye koko ye banche e wa kwa no e be fon bi to bi bu so no fa nche awodi no ti aba mampatasika afidi etu mu na ba ma bia school adan yensa keji eya toto fofofo be die no baako na primary school baako ne JSS na so baako Ghana ha ba bia ya die yensa ekan keji no eya toto fofofo be die no eno de ba we ma mo abasi aboso ye bu so eya nsise no ni dia hochi eda ayar sabia kronkitu ba ya nkora na ya ho no beti otoba ya yakoda ho no so ya bibiri ho ha eno so ye sabia Catholics World City adani sie die na dia metima kase ne ho bibia ene ya wuti ye eye Doma East mrahye bedwani onunyamfo Rahel Owusu na yamane boni kwaku mensa abrampa dawroma ena yensa eka sa ensemi ye kai wo SOMPA 106.5 FM akraso enie ye de asedano ema endpoint homeopathy clinic womo ena ediyen esia konkon a ewie yetimi abetena studio hanoma ye kenkan ensem no edema endpoint homeopathy clinic se bimbisa ose yade bi aka wato honum ene ebeye mfie bebre nie stroke ene ehonkro ne ba no ama waye mobo a endpoint ena aba ediama na Dr. Dubuwa tense enye enonko ho adwuma no woye se eye infertility a wo ho asem a aye bibie ho mpepi ya na omanfo adwene ye omo se ye manko ana wo mo sa problem no be ma bi wo ho no a o low sperm count it is a low sperm count no enya de a ubetutu akuma boa enti eyade bi ye hadwene fako endpoint homeopathy clinic na doctor ene nadwuma yefo no wo munya bre enye ho adwuma obi wo ho no na premature ejaculation ewa ifa ene Ghana ha se wabra endpoint homeopathy clinic wo ho da bi koni entime nya ho adwuma se de be ya ubenya mature ejaculation na yi premature no free honom enti se ye ntini mu oha so na etete wo se e bia wo kidney ana wo liver wanya oha ewo ho a endpoint homeopathy clinic eno ne yekanfo ede ama wo hwehwe wo mu akira kwanya shell signboard ewo enkra hanum say Spinters Road eho ena atana kese no wo Patrick Oforin Pacho go back to the newsroom medasipi krono mabo ahia ewo kumase eho nso baako wo ho no mu a obetimi akono akwakwaje ayarehwe endpoint homeopathy clinic wo mo ye physiotherapy wo mo sign eye massage nso eka wo numbers a obefre no eye 0244 0244 867068 0244 867068 and 0274234321 eno eye endpoint homeopathy clinic yenum nso amapomde ho nsem atimi akonkan ensuo krogin ensuo muda ho ankekawa bia eni ho yede afamfidie mu ni asonso yede agu sachet mu yede bi agu bottle mu ene yede bi agu dispenser gallons akese no eno no ye for offices na ne agencies ahodo no munya bisisi matana ye ho no mo a ebetimi aboa ye pa eye kasa natural mineral water say ye program bi na wo ye say ye party say ye wedding say ye yeyo na wo penso bi ya package ne kama na wo de asom ahoho a eye Kasaloma Ventures for wo mo kasa mineral water no eno ne ye be kanfo e de ama wo Taifa enkran e na wo mo back hospital no echi ho no mo a numbers no eye 0206 469430 0206 469430 and 0303 965780 0303 965780 time heba mesha eye etridi edru say bia wo malaria no da bia mowa na ebi wo unipadua ne mu enti wo ye bibia kra ekọ na asan aba enne na uti ochina na ukon chese da bia wo issues Unya kwaye test ni ye kase eye malaria
edura esese wokope no eye time herbal mixture wanu mato na wuntumi nidi se ye honam ya ne nyina Dr. Tafrija na duro no na yedi ho adanse ewie ba bia tonton no bia pharmacies herbal shops ayade se obenya bi ato 0244417669 0244417669 Nyumakui adaruma yedane ye hutiawa age womo enkrato no abaye ba ne aka atire ne yede beto aso. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adwojo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo demufo yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwojo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic wo kronoma boy hia na akra hanso so de wo mu ginamu ankasa wo spintex bebre friend share signboard no hudro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebechiro for endpoint wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu demu fu ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofani nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum oto a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena yema o oba a wafa afuro de o ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu fre 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu tontonte yenum nsane efa adwen ne efa adwen mpa say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu nipadua no ema immune support etiobi onum bie no abre bia ne ho dendenden tonti na 74 yinso yaye ne se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankafi na ekroyi eda no nko na wie ya wa abra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hodi mennom ne dabia T74 yi hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokọ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadie nkratoa yi atom TV Emma Akatuapa. No krebusu Emma Akatuapa mpa ye wie kase no na ye kwa amanone. Kama ye se na nse de amanone no mu no se de America mampani Donald Trump ne honamwa wo ensiedo. Sada na kokoakuyafo a wo mo wakwa abre. Wo mo nso ni abre pa se mampani enteso na wate so na beya nka wonfa akufu adobo no emre wo. Na Ghana fo adwadefo ya wonom so ntosi ho adwadie na woye no ya wode wani kiremu ewo Burkina empanyimfo bi amumuyode ahya won makoto ahya won so no yewra muntaka kasa ho so beye de obeye se beye nhwemu bia no obetimi ama no asiase
ensem no na ebi eka ho efa SOMPA 106.5 FM akra no ebi fa SOMPA Kumase ayiko 100.9 wo Kumase ho no SOMPA takwata kra de techi man sunyan enkranza doma mfimfim antem kingdom for fa bi Facebook YouTube baby a wote yenka ewo honom endpoint homeopathy clinic kasa natural mineral water and afi time eba mesha wo madawruma na ewie ye bekenkan ensem no edema mu midin ede adwoa